Ekyokubanza kyabyona nka vice chairman omwuga gwawe omwuga gwange omu Western Uganda mandate ninga responsibilities ninzihebwa mukama w'ekibiina vision bearer chairman wetu omwami his excellence Yoweri Kaguta Museveni mwinkoko ohurira ninja kuba nindeputizing omukuru w'ihanga omukuru wa chairman wa party omu Western Uganda ekyo nekyo kubanza ekyakabiri omu constitution Central Executive Committee mainly that is the highest policy organ the highest policy ekukora policy omu party indikuba nishitama kujwekera ekibiina omuri Western Uganda Central Executive Committee konka ekyakashatu nyo ekindi kukunda munonga ekyabantu banyetiire omuntu candidate w'abantu wananchi candidate for wananchi party members nekyo aha 4 principles ezinanakugambire nekya social economic transformation ahabwokuba ekya social economic transformation inshikiriza nanye ebinshomere n'ebinkohezera omu bwange kandi ekintu mbire nimureba president kandi chairman wa party nayetorora omu ihanga ari aha PDM tours nokuheza noshata kaherizi nokuheza takaherizi kontine almost ebyanga byona gizrata abishikirimo ekya PDM omurimo gwayo gukira munonga nogwa household wealth creation hati ninjireta nto mukaruru kanje nyowe ninjangu ahabwo kukunda NRM nkagyetegereza principles zayo kandi nkamanya abantu ahansi ebiri kubeita akwanyonta ahansi ubunarga kunargire buraya na Makerere kushomesa abana banyu na barumuna banyu n'abakuru banyu ebya development nagaraka nazo mu bantu baburijo okurundana no kwombeka ebina by'abantu baburijo abanyekundire obyo kutaho mu bibina ebyabarisa n'abahinji